August ni som pariat kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in Zofa in cbin vekule Prime Minister in Manipur buain hi angai tha le NCP ho tupa pu sarat pawar chuan Maharashtra Abi district a campaign nei na pumodia kai roi sarkar chu ngoi ringa ui pui tui lian thlir liam mai maya apu notice state chu kan mel malian ber chaina ne na inri anni wangin India ram himna tan an poimo hlea hetiang thil thleng omle zau te hi kan ram pum ta na thil thalo ani theini ti hi kan cha tangai ti in a soye amai ro chu wan doi thak takin kan Prime Minister in thu soi nei re rengin Manipur chungchang hi an party pui Manipur CM Biren Singan dan le thupek chungchang a lo chamzia hi mol photela anin ngai wangin nge ni Manipur buain hi abeng khon lo shim wanga Manipur chungchang hi soirei lo nge ani ti le ni somsari pakwaliam nuwa chau soi ni ti hi India mi ti hianan shedu Manipur buaina wanga har satna tok sang te han thamwana antan pa ani zia shel ai chuan Madhya Pradesh an party ta na campaign chu zukngai puimo zok tata Manipur dan le thupe ken ko na lama shwai tulok CRPF IG RIMS director le ko committee Manipur governor anmu Manipur governor Anusuya wiki chu achen ne in Raj Bhavana IG CRPF Manipur and Nagaland sector pu Sandeep data chuan anupui achni data sector head CRPF Wives Welfare Association ni boknen chuan wa mu in Manipur ven himna le boruak thlengmek chungchang anwati ti puya Manipur CRPF ten thei to pa nun pa ngai omle theina na an malak to na tile malak an tum dan te anshil Manipur governor chuan CRPF ten tho chu lo momati in thlathum kalta a Manipur buaina wanga har satna na men lo an to chungchanga CRPF ten tho chu a hai lo ti le governor chuan CRPF IG chu mipuite mamo sang tile chomdol na an mamo angte chu arang theyang berah mamo ten an mu zel theina na cha bokani chuti rual chuan Dr. G Sunil Kumar Sharma Director Regional Institute of Medical Science RIMS rual hian Dr. Sanjeev Medical Superintendent Hriat na le damdoilama theito pan chwa thu hi Manipur governor anti ti pui boka Manipur buaina wanga hliam tuar zaingai somkwa don hlotling taka an zaite medical treatment zathum don an pek thu te an shil bokani medical student Manipur state azir mekte annun natana hloma an ngai wanga zirchun zom ngam to lote po anma ni state Assam Meghalaya le Mizoram University lama thunei tu tele state sarkar thunei tu tenen anin biak reng thu an then bok ani Manipur governor chuan RIMS thunei tu te inpek na chu fak omti in governor ani anga theitop lo chwa pui ve chu tiam bok heti la hian ko komi ho tu te po in governor hi mu in Manipur me chepolian ber meira pai bi sten India security force te atanga har satna me ni thuma an to te governor hi anchila hemini hian me te nu somkwa don te chuan hliam torin a then chu damdoina dalu ngai hial anni thu ko komi ho tu nu hian asoya governor hian hemini a thil thleng chungchanga sipailam ho tu te ti puya thil ti swala nom chuan malak atum thu shilin arang theang bera Manipura remna le muana te aum theina turin ko komi ho tu te hi ashil bok ani Central wai me ho tu ten Manipur buaina sosa na ber Manipur chimlama frontline duty post antlo Imphal lama helpol chen khat India changa inlak randu pol tele meitei pol chen khaten Independence Day lomna boycott tuma se lamka chuan he Independence Day hero puitaka lom tura tribal group try to ten an bua sai chu Central wai me president khwaza umni in nampuan zar apot phar Central wai me president pu arlang heta chuan India ramin tum somsari pasari na British sarkar atanga zalen na kan mu nia thu soina hun kan kuki unauten an pe chu lomomati rualin kuki zote laka Manipur le sarkar lai puite che dan chuan Mizoram lama mizote ril ru hi atina wongwong ati a anchunga tuarna thleng chu Mizoram mi ten kan chi puite laka thlenga kan ngaya kan thinarima kan na vezelani ati he Manipur zo kuki ten antuarna hiana top thlengin Central wai me chu adinga theito pan chwa zel tur thule mamo sang an neite po ti sak an tum zel tur thua soitel bok ani Central wai me president chuan lamka chu tlo achak thule enge mohar satna wanga atlo theichin lo thu soin voin nia anjinga atelve thei mai baka
voin nia anzinga atel ve thei mai ba ka voin nia anzinga atel ve thei mai ba ka thu soina hun thata kan pek wangin he program wa sai to tele central wai me Mizoram mi puite ayo akalte anlo don sonna lom thu asoibok kan history du omlo taka wangin zona thlak te India rambung sang cheng te chu he Manipur buain na hian min thui khom zia soin kanin u naw na atinghet zwal sau sawani ati zona thlak Manipura om te chu insha thiam lo na om to tele u naw mel hai thleng thin te chu thei ngila lungrual taka om chhozel turin du sakna sang ber alan ngala zona thlak te zinga in mu thiam lo na aum fo thin na chan chu an shwai tu ten an ma ni ma an sialwanga an thil ti ani china chung chu zona thlak te ta na poi thei zia a hriat tir bok nakin zela zona thlak te tan in real bol na shante lo omanga chung huna chuan unaw vek kan ni angin kan nam ta na thaber ngai to azok zel turin zona thlak sang te chu a fui tel bok frontline volunteer te in pek na po ha hi pasoin khochia le nuam lo kara po kan pi le puten ruale ralma kan zam ngai lo titu te thla in ni a in nun na le nom na kalsana in mi te ta na in pek na hi za om kati in pomwong wong cheu ka chak eme mani ti soin liam tuarte po anlo dam wat theinan atong traina asia reng tur thua soibok athu soiti top nan Manipura zona thlak te chu beidong ngai lo turle Mizoram hi zona thlak te in pui ani angin Mizoram mizo te kan la dama kan la thok trek chung chuan zammai lo turin acha a anei le in turemo mamo sang te chu thei to pa ngai to reng turani ti in India Independence Day lomna a Central Waime President chuan mi puikal khom te chu atia mani CPIM ho tu ten Manipur ni thum chung an tlo don CPIM party ho tulu General Secretary Sitaram Yachuri le member pali te chuan voin ogas ni som paria ta changa ni som ni thleng Manipur buaina thling chu amun nge ya thil omzia zir chiang turin an tlo don ani ho ba ka hian Central Committee member Jitendra Chowdhury Secretary Tripura State Committee Suprakas Talukdar Secretary Assam State Committee le Deblina Hembram te po in CPIM ho tu te le member pali te hi antroi om don bokani Manipur ni thum chung an tlo rwal hian chomdol na campa Manipur buaya wanga om mek te omna lamka moirang le imphal te an tlo bokang chumi nuwa Manipur Governor P Anusuya Uiki le Manipur Civil Society ho tu te nen titi na nei antum bokani soito angin Manipur buaina hi peaceful rally tlang mi ten Manipur High Court in meitei tribal ni na pek anni wangani lamka SP in hill area din mun chanchin thar la khom tu te akom lamka le a chevela chuan boruakin zia umlam apan meka hei khotlang roi tu te in pek na le sipai te tan hona wang ani a nimin ogas ni som pasari atanga chiarleta ni som chung khan silai me po aumlova nun phung pa ngai chia ni loma se nun aral muang chhoutana lamka districta khosang sanga te sipai ho chuan mi ren hlel omtele tharum tho tumte anlom paltakin ngorta karal thuam king anom le omlo anen thli thlai reng bok security checkpoint te po tlema mun ralte zwala te da belni in mi pui te po heng ven himna thoktu te hi thopui turin angena security force te hi remna le muana om theina na da anni angin kotlai vela silai moshiam sheinena waklo turin mi pui te angen bok remna le muana om wat theinan mai baka ruilo tol ruk ti top nan tele state ral thuam da na tanga silai le amu tam tak ruk chwa te mule thoi ni nan te an duty ani district police le central military force 10 anti tur thataka anlen theinan kongdan pin road block te nei lo turin mi puite chu acha tel boka silai moral thuam phalna til lawa kol le ken hi dan kal ani mai baka kumla thinglo te mit muwa pholan hi thil thalo takani wangin social media vela ti lan hi ti top ni se heng dan kal ka soite khiti lui an omani chuan dan manga shemzel turan ni chuti rual chuan khotlang roi tu te me chepol sang te le mitlom ngai remna le muana du tu te in pek na wanga hetiang thil thleng the ani hi kalom tak zeta nun phung po pa ngai angin akal chhome ka bazar te po hon chhoni in nunaw te po na hlo na omlovin an chuak ngam chhotana hetiang din mun kan thlen theina chan chu kan waya kan tran rual chan ani a boina aron om thar le a thunei tu te na thlena ngai chuan SP office OC office le
women help desk te po anin ring bok chumi tan chuan heng number 690921 6933 biak ring thei ani a darkar somni pali chungin biak po thei ring kan ni a intan hian keini security force te chu kanom ring ani ti hi minlo hriat sakton nia zomi puiten he na shia tirna det ni somparuk thariat kumsang ni somni pathum Koki Student Organization General Headquarters Mingle Department of Information and Publicity KSO General Headquarters Minga thuchu an siama hetiang hiana inziak Koki fate mun sang omten norna nei tora ni tia thuan chwa chu thakan ti puile lain nambil kongzo nei tomani wangin hemi chungchang hi pom thiam har kan ti a tupo nan Koki kanin ti ni chuan an kongzo hi toyom lo turin kanin ngenin kanin shia ti re mani operational area cheu KSO General Headquarters te point line cross lo tura shia ti rini rualin hetianga mel ma khat dawa kanom laya nomenclature tribe impose khum na policy in phiaruk na hi top san turin KSO General Headquarters te na ngen na le shia ti na kanon nei ani e chumei baka hetiang har sathun laya Koki ral do chau kan ni lo ti kan shia tharlengai Zosuan Zofa te to photang ruala meiti ti nena indolaya hetianga kan unaw Koki ten selfies lutuka Koki choisan bek tumna hi kan ngai thei to lawa kan lem thei to ngang lo wangin Zofa te tupo inta lut velo turin lamka omte nena kan ronin sha tirani e hetiang hun laya nambil lo choilar tumna wanga kongzo tumna chungchang aru ka lo batel lui an oma har satna engpo an chunga lo thleng se namang zonga lak ani lawang he thu chwa ngai pui mo lo an oma sha chwani chuan chin chi an nenga amwal le hunrim chang ma se berah an mani chung tho mar zo mi mi zo tha do tlangwal te kanom mai don lo wangin ani chu kan ma chonanga atu le pui mo ngin an chunga action la kaniang information and publicity united tha do mar zo mi mi zo youth front Sarkar lai puile Koki helho in biak na nei tum hi na sataka dan kalnani kokomi Manipur State in pum khatna do tu Paul the coordinating committee on Manipur integrity kokomi anti te chuan Sarkar lai puile Koki helho ten inrem na nei nana dokan pakhat ki lan tum chu ando lo le a the coordinating committee on Manipur integrity kokomi rwai tu te chuan nimina in biak an tumna a Koki helfrai tu te chu Myanmar khole tuyan ni wangin inbiak na an nei tum dan hi dan kalani thuan soi he inbiak na nei tum hi sarkar lai pui chuan kalpui lo tur le heng mimal Koki helfrai tu te hi ramdang mi India ramaron lut ru an ni wangin engang point lo in bia in thutlung na siam ni ma se India ramdan pui kal thilani wangin omzia omdon lo anti chu wangin heng ral tlan roi tu tele India khwale tuite chu in angkhat an ningai rawang ti in press release an siama chuan an tarlang Manipur boina chinfel nana he in biak na nei tum hi thil dik lawani mai baka Manipur mi puite tan chuan thil pom theilo topani India khwale tuite aya heng Myanmar mi te ruilo to ruthin tele ramdang mi te hian India ram pum him na chu anti der thong the ni anti bok Manipur mi puite chu toktar mai anga manglo turin sarkar lai pui chu an ngen ani sarkar lai puile ramdang mi Koki helfrai to te inbiak tum na hi Manipur mi le sa te ta na thil thalo tak ani wangin he state boina wanga buffer zone an siam te po meite ho chen na khwate ani hlom wangin meite te chuan anin le lo tlo theilowa anla omlaya hetanga inbiak na sarkar lai puin kalpui tum chu sha thia mar sathu an thu chwa hian an tarlang bok hemi chungchanga hian Manipur chuan the coordinating committee on Manipur integrity kokomi shwai tu te chuan atop thlenga an dodal tur thule Manipur mi abikin meite inle lo chan te ta na thei to pan chwa tur thon soilang bok ani sarkar lai puile Koki health in biak na ma saber an nei na khan Koki lam hian in real bol nation an du tho chu an thil nya ta an tar langa he hi Manipura meite nam te thil do lo berle engti kong ma in Manipur chu namdang ta na sa thla ka rem don lo thu an soibok kumsang ni panga Assam Rifles tele Koki helpol pani KNO le UPF te hi Myanmar rama oman ni angin sarkar lai pui chuan in biak na nei an tumpui hi thul turin an nge na ni Manipur buain central force te chu
chan bik nei an ni tur ani lo Manipur Police le Assam Rifles te Inkahna in mu thiam lo na reng wangin meitei mi puiten Assam Rifles laka rinna anda ngam to lo Manipur Rifles sipai pakhat Imphal West District Kangpokpi District atanga kilometer zania tanga zathum Inkahna kumsom thum paria chuang silai puakri shichin tan chuan namle nam Inkahna buain chuak hi thil thar anilawa Koki helho le Manipur Police te Inkahna me ni tuma thil khendan kha hitiang yana soi kan tom himna banker chu me ni thum khan koki te chuan ron kapin keini point kan chang let ve ngala ka thian pa pakhat chu a duty zo che a chol chu koki sniper chuan alua tak mai ron kapin damdoin kan panpui ngala ma se kan chanman talawani ti in asoi koki le naga indo kumsang ka zakwa somkwa pani le kumsang ka zakwa somkwa pasari inkar boilai ber po khan Imphal phai chu aral muang le a ma se tu na ya hian ni tin mai hian boina kan nei ringa tuye mutha an nemo inkale inhal te hi athleng reng mai ni amai ro chu tun karkal ta khan boina chuan kiam lam apan chove zela hei khotlang roi tu te ba ka army paramilitary le police te tho ho na wang liao liao ni center paramilitary zinga upaber Assam Rifles te ero social tour anom le nokthin Manipur Police te chuan Assam Rifles haulaka FIR pani suknu police stationa okas ni le Pugachau stationa okas ninga te khan Manipur commando ten kuki umlet antum na konga kaltlang phal lauti in FIR hi the lu ani a hethil kheng chungchang a hian home ministry lam chuan tunlai boruak na so sanga force mo paramilitary mo state police te Inkahna in mu thiam lo na thil kheng chu thil om the ni thole thunei na sang jok le district level a thunei to te chu in bepop reng an ni a thil du om lo thleng a om lo thuan soi Manipur state police te le central force out te chu boina mun tam taka an thokho zela mun chen khata insha thiam lo na thleng zeu lo chu boina lian tham a thlen lo thu an soi ani Assam Rifles sautu te point August ninga a thil thleng chungchang chu heti hian an soi khabini khan Manipur Police te chu engma insha tirlok na omlovin anron kala tin kha khwa kha an thu nei na noya tun boruak a om ani lo wangin nun nei na twar kan lo wangin paltlang phal lo kan ni zoke chuti lai mek chuan lamka FIR khotang roi tu te chuan the lut ve in an complain da chuan meite hel ho chu security force anga in thuamin tlang mi te anon rigrap mai ba ka security force anga rin thuam te le khwa veng him tu te chun na sataka in ral sain silai chang kang tak tak le ral thuam tha tak tak mangin khwa ven him tum tu te chu anron beibok ani heng force pani Assam Rifles le Manipur Police te Inkahna in mu thiam lo na om hi arang theng bera chin fel apoi mo thu Lieutenant General Lai Phakpam Nisikanta Singh retired chuan the print ashil ani uniform kan hak chan chu eng polemo eng namma chanbik nei lova neutral taka kan tho angai zia min sha tir tu ani Manipur Police lamin meitei lam an tran chuan thildik ani lova chutiang bokin Assam Rifles den koki mi te an tran chuan thildik ani bok heklo force an ni angin neutral takin remna le muanna tan an thok mai turani heng force pani terwal khai taka enkol turin DGP emo army commander ni theise du thu samni in chungrem siam na chu governor shat puina thlap ni theise chu ai tha chu omlo Manipur Police a hian meitei mi hi singthum sangli don an oma atamber ni in koki police ho hi 30% don ni in Manipura remna le muana aumna ta na thok anni hengba ka hian Manipur Police noya hian Manipur Rifles te omle in anni ho hi Indian Reserve Battalion tenen thokhovin Manipur state himna tan theitop chwa tu te anni August ni somni pakhata chantur Manipur Assembly session cho tribal MLA minister le sarkar official dangte chuan antana meitei tamna mun ral muang lawa anshat wangin session nei tura tilvelo anrel Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF thupuang tu puginza wal zong chuan tundin huna tribal minister MLA le mipuinol puitan meitei ho omna Imphal le ache vela kal an la hlawa hei kuki mai ni lo zomi chin le tribal tlanglama ommi te shimshim poin thil cheber la thleng theiani wangin he session hi an boycott vek don ti an soye hese sonlo om tura hian thlathum kalta me ni thuma Manipura buain chungchang hi soiho nge ani don wangin se son poimo tak ani a hese sona hian thupoimo tak tak abikin eptupol congress te thilngia thrang thrang te baka
namle namin ti buai wanga mi za sum ruk chuang lai nun na an chan te liam mi zaruk chuang le in le lo mai ba ka sa khomun te ti sia chung chang te po khel hau ani ang he si son hi tribal politician ten an him na an ngai to wang mai nilovin tribal te laka mei te che dan do lo wanga he oga se son hi boycott an ni tur thu ITLF thu puang tu chuan a soi bokani hemi rual hian Prime Minister Relief Fund atangin khor zanga chu kuki zomi te tan zangna domna pevat turin an phut bok imfala sarkar pisa puimo tak le zirna sangber omna nima se tuna chuan thina phai ruama achantak wangin tribal shimshim te chuan an tlo ser to a kuki zomi te tan phei chuan in phumna ruama lo chantak wangin imfal tlo arem to lawa boycott lo theilo an ni ti in thu chua chuan an tar lang tel bok he se son an boycott thuan chua rual hian memorandum the lutin BJP MLA le Chief Minister Advisor ni bokpo meite te hian khoi an she lawa thima se poi tilovin thiruanga an kalsan kha wani thak takin security force ten mun him lama an kalpui theilawa chuta tang chuan Delhi a in kolin anunna an chan theya ma se ton thleng hian taksa le ril ruwa an ngai sakna wangin mipa ngai ala phatheilawani hemi ba ka hian cabinet minister pani let pau hau ke ple nem cha kip gen inte chu haral sakvek an ni bok central officer tlang mi te po an na thona poimo an thona konga har satna an tok bok ani heti rualian meitei MLA somli te chuan kuki tele sarkarin inka haina an puan te po nuk doctor le Assam Rifles te po Manipur atanga son chuak turin Prime Minister nena ziakin an thona an le khathona chuan Assam Rifles te chuan kuki helho chu huma kuki mi te chu meitei aya trantlat an ni thon soitel bokani kuki hawin in real bolna shan an dil chu atop thlenga doda zel an tumbok kuki te kho pakhat thawai an tia Tukin khan inkahna thleng Manipur Ukrul district a kuki khwa pakhat thawai an tia chuan Tukin jinglam khan inkahna na sataka thlenga he inkahna wang hian mi pathumin nunna an chan nia hriat ni in mi pathum dang anomna chin hriat ani lo he inkahna thlen nu lok hian ngortaka sipai tele khothenom mi tenen zon na hi tan ngal ani a heng te hi mithi an chin chha theite chu an ni jam khogin haukip kumsomni paruk sanof daw khulun haukip thang khokai haukip kumsom thum panga sanof dawlet haukip holen son baite kumsomni pali sanof lun kho thang baite te anni